Bir atanın bir elinin balasına olup geldi. Ne basarda şoğlu bağlısı Baskası asman tiregen, ak bulut köktü jiregen, boz buto aksı жүрөгү, boz şunkar gelip tünögü, bakıtка толкуп иштеген, babalar baskan iz menен, мекенчил аксы жаштары, gelecek yolun düzdөгөн, gelecek yolun düzdөгөн. Beyiştey sulu bolgon jer, береке байлык толгон жер, абалты ата бабалар аксы деп атын койгон жер. Бакытка толкуп иштеген, babalar баскан из менен, мекенчил аксы жаштары, gelecek yolun düzdөгөн, gelecek yolun düzdөгөн. Сакталган тунук келбети, сары челек көлдүн бермети, жетимиш түрлүү мөмөскөн, жемишке толгон жер бети. Бакытка толкуп иштеген, babalar баскан из менен, мекенчил аксы жаштары, gelecek yolun düzdөгөн, gelecek yolun düzdөгөн. Намыска бекем турушкан, улунун сөзүн угушкан, кайраткер ишкер жаштары, эл үчүн кызмат кылышкан, эл үчүн кызмат кылышкан, эл үчүн кызмат кылышкан. Sen gelsen böyle. Bayaman, beri gelsin. Munda alayım ben sizlerdi uyuşturucu katarı tanıyım. Yakınırak tur olsalar. Hazırkı zamanda 4 kişinin başını biriktirip çay veriş yol bozu bir jakşı merefriyakta uyuşturucu kıyın. Anan uşunday sizler uşul jigitlerdi kolda berip anan uşunday bir taza havada yaratılıştın poz mezgilinde monday bolup oturup көңүл ачы эс алып кетели деп колдоо көрсөтүп келгениңерге рахмат. Bunun başında biz muruntadan эле инициатива көтөрүп жүргөнбүз. Анан эми ошол нерсе бүгүнгө туш келип, биринчиден Кудайдын буйругу менен, экинчиден мына биздин уюштуруучу Мунарбек Баяман, анан Нарымбек окшогон дагы башка мен тааныбаган, атын билбеген инилерим ушундай жакшы самал уюштуруп берип атат. Bularga da rahmat aytalar. Maksat bu jeke gelip oturup tamak yep anan gayra ketip kalış emes. Maksat her bir Aksı'nın Bişkek şahrında yaşayan studentleri, yaşları biri yüzge olgan ынтымақты gana uyuşturalım dedik. Bizden uluların özgöçe bir ынтымақтары bolup жүрөт. Alarda biz okşop Aksı qoğumu anan başka da uyuşturup жүрüşөt. Biz oşolardın katarında жүрөбүz. Anan yaşlardın dağı özünçe mınday siler bizden Kırgızistan'da çok güç bolu eseptelezdi. Uşunday bir özgöçülönüp biri adam görgönde göz, meer göz dedik.
Kaysi uçur bolsa da biri-biriňerdi görseňer, bul men seni bir жерден gördüm ele, sen köz жердеш turbaýbysby. Agaýyny turbaýbysby. Anan biri-biribizdi goldap jüreli degen bir maksat. Ekinci maksat bundan keyinki bizdin sizlerden inileриңер, bizden keyinki muğundardın birimdigi ынтымактык üçün. Ушундай уюштуруп атат. Анан азыр кызын biz repetisiya katары koldan gelişince uyuşturup bundan keyinkisine özüňer kol kavuş kılıp birdiktүү bolup kaçan kay jerde kayсы учурда kандай болуş керек экенин bundan da jakşı uyuşturasыңар деп ben ойлойм. Анан окуп аткандар окууларыңарга ийгилик каалайбыз. Жумушта иштегендерде албан ийгиликтер, жакшылыктар болсун, ден соолук жакшы болсун. Кайсы учуру болсо дагы биз бири-бирибизди колдоп жүрө турган убакыттар көп болсун. Анан бизден улуу муундагыларды мындан кийин биз жакшыраак өзүбүзчө уюшуп алып, кийинки уюштурулганда чакырабыз. Алар да келип, биз менен аралашып, силер жеген нандан bir oz, bir dastorkondan çay içip, анан бири-бирибиз менен ынтымакта чогуу жүрөлү деген максатыбыз ишке ашсын деп мен ошону каалайм. Анан силерге бүгүнкү көңүлдүү отурушту каалайм. Ошо. Ар дайым карап жүрүп жылдызды кол чабуулар болсун. Эркинбеков Кылычты. Бар болуңуз. Атаны таш жарган ата бабаларыбыз атак менен жашаган аттуулук, заттуулук, аксы жерибиздин уул кыздары жана студент жаштары амансыздарбы? Bir ata, bir туган болуу, бул bir ата, bir энеден гана туулуш керек эмес. Таанышуудан, жакшы баарлашуудан да bir туган болуу керек. Мына bir туган, биримдиктүү, ынтымактуу болгон кандай жакшы. Бул жакшы самалык, ушу Кылыч байкебиз баштаган Мирбектер баш болуп өстөр, чогултуп уюштуруп, ушундай жакшынакай болуп бүгүн жолугушуп отурабыз. Урматтуу кыздар жана жигиттер. Анда эмесе сөздү көбөйтпөйлү, бул жерде мен бир компания болуп келаттым автобуста. Бир жигит аябай жакшырдады. Легендарлуу Ырысбады Кадыровдун ырларын, Асанкал Керимбаевдин ырларын ырлап келдилер. Мага биринчи ыр кезегин бересиз деп айттылар да. Ошону аткарып коеюн, а? Алдыңыздарда талантка таазим этип, талантка кол чабып чыгарып коелу Талгарга деп, Талгар аттуу жигитибизди чыгырып коелу жага. Кызыбыз бар. Пача табыздан. Андан кийин 4 мырза даярданып туруңуздар, аш-пышкыча кичине оюн кылып турабыз. Жылкыны жакшы туураган, жылкынын өзүн жакшы билген 4 мырза даярданып туруңуздар. Андан кийин чыгасыздар. Az Талгар келиңиз. Şu men birinçelerde özübüzdün ele agabız Gülжигит Сатыбековдун эле аксыга bir барып келбейли ошоноруна каштары каразмын эле. Жана жаңырт өттүген бунузу biraz башкачараак болот го деп ойлойм. Сахна. Aleykum aksı cerim amanbı kabul al salamın bağlandın İzde bir geldim kırıktı Kaşları kara, gözleri kara Görgön can suhtanar Çırayın kaspı Kolum jetmedi, suyum jetmedi Sarobo bağış mı? Kanday bir ayla kılayın Kol çağlar. Cuk bozun bu. Özündü suyup kaldı, özündü büyük canlı Aydılar arman kaygımlar, ak suyum mendik cansınlar
Чоң рахмат. Tavalmadım seni hayra hayra karadım onaylandım vay doğru basadım karındaşım tavırlaşım olsam kana çakır görür canday görür bir monu saçım tavırlaşım Gelizler, oturmayız. Jigitler, kızlar. Hoppa! Аксылыктар ушинтип беш алышып атат. Аксылыктар барысы сейил бакта деген угуп, жол кетип аткан, Баткенге кетип аткан жермен мен барып туруп мен бир туугандарымдын батасын алып чыгайын деп туруп сиздердин алдыңыздарга келдим. Ар дайым Аксымдын алдында баш ийип тазим кыламын. Майрамыңыздар майрам кылансын, ынтымагыбыз ушинтип бекемдей берсин, талашканыбыз сый болсун. Баягы Кыргыздын келечеги жаштардын колунда дейт. Мынакей биздин Татнакай Аксынын инилерибиз, байкелерибиз отуруптур. Баарыңыздарга жараткан чыңден соолук, узун өмүр берсин. Жолуккан жерибиз ар дайым жакшылыктар болсун. Биз ар дайым сиздер менен. Келиңиздер анда сиздердин урматыңыздарга Жумамүдүн Шералиев агабыздын Албырып шаттык жүзүңдөн деген ырын тартуулайын. Баарыбыз ортого бийге келебиз. Фигурасы 90-60-90, каштары тимеле чийилген, көздөрү карагаттай, оозтору оймоктой, мурдулары тимеле укмуш, сонун бир суп-сулуу кыздар Анжелика жана Бактыгүл Бадыева да анын алдында уктайт. Келиңиздер анда сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен мени карап турсуңар актор. Келиңиздер сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен сиздердин алдыңыздарга бүгүн куттуктап келген, ой кол чабыңыздар менен сиздердин алдыңыздарда мен агып тип семирип кеттим. Андыктан ар дайым бир бололу, бар бололу. Мен сиздер мененмин, мен сиздерди жакшы көрөмүн. Ушундай уюштурууларды, ушундай марекелерди, кечелерди көп өткөрүп туруңуздар. Биз ар дайым ак ел үчүн кызматтабыз. Майрамыңыздар майрам кылансын. Кени карап кой. Азыр. Алын тартып. Ал менен бас. Kaldır ver asıl. Evet oldu. Burada kara koy eken.
Ekel oldu harap. Ne utul barat çık koy. Ne kadar geçer abi? Dur. Bir. Gelecek. Gelecek. Böyle rafa. Bu konu bakın bir. Atlarını ayıp koy Suca. Sol жақта келешек, оң жақта Нұрчик. Үріске де білем. Сол жақта. Күрөшүп бүткөн балдары барбы? Жөн турган эки бала. Кистер түсеміз, кистер. Тамак от чагып, не алып берип туруңуздарчы келиңиздер. Биз суап келе коелу. Күрөшпөй тургандар. Нормально болду. Мен да күрөшпөйм, биякта жүрөм, баскыла. Бек Мырза. Карасу неме? Аркараак туруп алып. Қарасу абидет. Башың бер жагында колдоңу? Отуруп. 1, 2, 3. Тартып берип кой. Тартып берип кой. Анадан тарт. Разница жок. Экөө бирөө тартып берет. Так, жетинчи. Жетинчи ким экен? Жетинчи Нурчик. Оң жақта ким? Дастан. Аксу Коштөбө. Коштөбө Аксу. 1, 2, 3. Давай, Дастан, давай. Кайра кой берип кой алда, бурап салды тиги. Болду. Нече болду, неме болду? Мирза. Оң жақта Мирза, сол жақта Бекзат. Сен тиги алып келем дедим. Бар разы болду. Ол biraz кистеп коюп. Этият бол, 1, 2, 3. Карма. Болду. Эми неме чыгар? Үчөөлө да бул. Оң жақта респект, сол жақта Бекзат. Жол менен кум экен. Нурсултан, сол жақта Нурчик. Нурчик. Сен кеп. Кисти білесің. 1, 2, 3. Бол. Нар жома. Яқта тапсол болсын. Жомарт. Коштөбө Кызылжан. Ай, башында. Кистерді қойыңыз. Жапаттан өтүнөр. 1, 2, 3 кет. Оң жақта, сол жақта Мирзат, оң жақта кім? Респект. Финал, сол. Қол финал. Финал. Далың күрөштүң, кирпеттиң сен. Респект биринчи орун, Бекзат экинчи. Мирзат экинчи, Бекзат жеңип калды. Нурчик Жомарт, финал. Оң жақта Нурчик. Туттуң, аз шашпай. Жок, ойнуңарды көрөйүн дей. Неме жок да? Оң жақта Нурчик, сол жақта Жомарт. Кистерді түсөйбүз. Жакшылап кармаш кекчек бирейин. 1, 2, 3. Карма.
Армаш тарт. Болды. Болды, жет. Болды. Қолын көтер. Қолын көтер бола. Қара қолын көтер. Қол жағып болсын. Sukkanu ayakım var Şüphey cana Harmanımdı Çürükü sır saktadın Çabırkap kalganыңды Şaşırıp sağ айтпадым Жолгарап өттүгүндөр Койнумда Достор тартып алдык биздин жигиттер. Анда эмесе ушул көп эмес аз болсо да көптөй көрүп, ушул эл ишинен чыккан биртке жоктоп коелу ушул жигиттерди приз менен. Кол чабуулар менен болсун. Келиңиздер эмесе. Студияга кезек берели. Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин коноктор жана ошондой эле биздин спорттун аксынын жигиттери кол күрөшү өткөрдүк. Демөөрчү болуп, урмат байке ордуңузда туруп койсоңуз, ушул байкеге рахмат айтайлы. Спонсор болуп, жана Нарынбек байкенин дагы кол чаап коебуз. Демөөрчү болуп, кол күрөштү уюштуруп берди. Жакшы өттү. Оңголдон 3-чү орун Тынар Коштөбө 100 сом сыйлык менен сыйлайбыз. Биздин биринчи жолу болуп жатканына кийинки ушундай чогулушууларда мындан дагы жакшыраак кылып өткөнгө аракет кылабыз. Экинчи орун Жомарт Кызылжар 200 сом менен. Birinci orun Kızılca 400 som maksatında sığınsın. Jana ошондой эле сол кол боюнча күрөштү. Бекзат. Жана ошондой эле сол кол боюнча Respected Kum Kızılcar 300 сом акчасында. Могул акыркы 3 левойдан алган 3-чү орун бала келип бул жакка кайрылса болот, сыйлыгын алып келсин. Жана ошондой рахмат ушунчалык бүгүнкү биздин чогулуштуруп Жалал Абадтын аксынын мекенчи жаштар уюмуна чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Жана ошондой эле ушундай байкелерибиздин бардыгына биз сыймыктанышыбыз керек. Ар дайым бул биринчи биздин оюнубуздун башы. Кудай кааласа кийинкилерден эң алдыңкы ошол азыркы спорт Кыргызстанда билесиңер өнүгүп калды. Кийинкиде өзүбүздүн аппараттар менен мисалы азыр столдо күрөшсөк, кийинкисинде кол күрөштүн спорт сыналарын алып келип, жакшы деңгээлде өткөрүп беребиз деген үмүттөрүбүз. Ошого нерсе кылалы. Рахмат. Чоң рахмат. Эмесе палбандарга кол чаап коелу. Бар болуңуздар. Келиңиз артарып. Сөз сүйлөп коеюн аксынын жаштарына дейт. Келип палбан. Саламатсыздарбы, урматтуу достор жана коноктор. Ушу рахмат ушунча сыйлап. Ушундай отуруп, ар дайым ушундай биримдикте болуп, ушу ар дайым медетилекте ден соолук барыбызга. Ушу рахмат сиздерге дагы. Чемпионго болчолор. Баракелде. Шекер экөөбүз жана машинаны скоростко салып туруп айдайт го. Ошентип скорост салып атат. Азыр 1, 2, 3, 4, 5 менен ырдайт. 5-чи скорост. Шамдырахана тазалабыз. Аксынын сыймыгы. Шекербек эке, келиңиз. Ассаламу алейкум, аксылык жаштар. Барсыңарбы? Ушундай силерди көргөндө биз да сыймыктанып, толкунданып турабыз. Майдын 1-майда жакшылык болуп атат. 1-май майрамыңар менен илгери ата-энелерибиз ушундай жакшыл тоонун койнунда майрамдашчу экен. Силердей жаштарды көрүп мен да жашарсам деп майдын аягында ушу жашыл кийинип келип отурамыз амке, кандай дейсиң? Калганын бир ыр менен колдон келишинче айтып берели. Бекемирээк өзүң сүйлөгөндөй жакыныраак кармап турам. Кол чаап турабыз, келиңиздер.
Ақсыңар бұ барыңардың айтылу ақсы жаштары. Анткени бір айдан бері күн жады. Алемің ақсылықтар келгенде мұнан ашық болдың асманы. Бұлдағы болса қарачың ақсылықтардың ардайым мұнан Алланың қолдып жатқаны. Хандың айланайын жаштарым. Қайрелің ертең күн жайт деп мен ұқтым. Анткенің өзіңір көріп тұрсыңар мұнан ала бұлыт қаптады. Анседің ақсының мұна сілердей болғын жаштары. Ей жақшылықтарды баштады. Ақсы десең аруақ, сүйініп тұрат жүрегім, иіліп тұрат той жүрегім. Ошондықтан барыңа башымды дайым иемін. Анткені жаралған жерім ақсы екен, жаратылышы жақсы екен. Туылған жерім ақсы екен, турпаты менен жақсы екен. Алчалу ақсы жерімде аталар қайдан тапты екен. Атағын айтқан қарача, атағын айтқан ақындар. Азыр айтқан жатамын, чегінен ашпай ырдайын. Чечпелі ұрдың қатарын, орғыштап тұрсаң ой сезім, ойымды қайда қатамын. Жүргендің ақсын аралап, менің де жүрегім алап тойған ағат. Убайым тартпай дүйінеді, күчкүн бір келе савалап. Жүзімді болған қыздарың анан жүрегім кетет той жаралап. 90-дағы қарысы, тоғышындай таранат. Абалтаны бейік намысы, ал өзің алелеген ақсы жаманаты. Қазір мұнан айтылу ақсының арқы жағында, айтылу ошыл нарында, нарындың ошыл жегінен Ырысбек деген палбаным. Мен көрдім өрей алғанын, айланайын Ырысбек. Байгелерді сен алдың бөлішпейсің бүк алғанын. Анткені сағадамына қарачы тейсекендей мен жардамым. Анткенің Ырысбек деген қарача, ошол құмдың ошол жерінде қайранғанан Ырысбек. Жанағы қоңдар бұстарды қарача, көтеріп жүріп бұл бала, машығып келген Турбайбы. Байгені мұндан алсаң деп шашылып келген Турбайбы. Далай жігіттерді қарачың Ырысбек қачырып келген Турбайбы. Айланайын Ырысбек, андықтан сендің ырыс көп, ошол балбан күчің аруақ. Дайымаң ел үшін жұмшай бергедің, ақсының дайым намысын, алдыға дайым шығарғың. Айланайын Ырысбек, ардайым елген ұланғың. Алемің білменен дайым екене, үштідегің алған бар. Далай қарачың ақсыдан шыққан балбандар. Анан ушул жерге келгенде, мен мұндай кеуқтым. Урмат деген бала бар. Урмат деген бұл бала жақшы бала деп ұқтым. Айланайын Урматым, қайда жүрсің бер қара. Урматты мұна мен ұқтым. Кече күні қарача, ақсының жаштары шығат дегенде Жалалабаттан көріп тұр, Жалалабаттан келіп тұр. Ананаян бастан Урматым жардамын мұқтап беріп тұр. Түніменен Урматым түштік жақтан келіптір, мұнаке түріліп жардан беріптір. Айланайын Урматым, ақ ділің ошо қарача, ақ футболкаңдай ақ болсын, көңілің дайым шат болсын, жүрген жерің шаң болсын. Қарачы сендей ақсылық болса деген тілегім, ақсылық деген ақсылық, қарачы қолынан келет жақшылық. Ошондықтан Урматым, біз сені тұрбыз жақтырып, ұшынша далай балдарға беріп тұрсың жардамға, келе берген ардайым. Анткені келіп тұрат қарачы, дағы далай жаштарың ечем өрдің мөрей алғанға. Андықтан айланайын дой жаштарым, дағы дамындай айтып жатқаным. Мұна Мирбек деген инем бар, Қайран Мирбек инебіз. Қайсыл жерде болса да айланайын ақсы деп жүргенін дайым білемін. Кейбір уақта қарачы, түйгенін дағы білемін. Ақсы десең аруақ, ақсың айтылу жеріңде, сүйгенін дағы білемін. Айланайын Мирбегім, сенің
дайыма карачың аксы деп соккон жүргөнүң. Ошондуктан айтайын, сенин жакшыдайын билгениң. Мунаң азаматтары көп турат, жаштарың мында көп турат. Болбосо биздей болгон агаң бар. Сенин ар дайым алды жака чыгарып, көтөрүп андан алалы. Жакшылыкаң өшөнтүп, жакшы менен баралы. Кагылайын Мирбегим, жакшы жолго өзүңдү тандап андан алалы. Мирбек өзү барды, ой, дайла шар менен болду чабали. Мына кечетен бери карачың уюштуруп той жаткан ким? Ошол Мирбек менен карачы ушул жерди тапкан ким? Дарымбектей карачы, инибиз дагы бар эле. Аксы дезе чынында жүрөгүн сууруба дагы бере коет жак эле. Ошондуктан айтарым, айланайын Нарымбек, Нарымбектин ары бак, ырдай турган жагы көп, баа таба турган жагы көп. Жанатан бери карачы, чуркап турган бул бала, көңүлдөгү көп десе билип турган бул бала. Ошондуктан айтайын, мындай чыгармачыл жаштардын айланайын, жаштарым колдоптайын жүрөлү, оңдоптайын жүрөлү. О, аксы десе карачы, ар кимдин согуп турат той жүрөгү. Эми көп айта бербей какшадым, жакшы болот туугандар. Мына мен дагы келдим балдарым менен бул жерге. Жеңеңер болот аксылык, мен дагы болом аксылык. Ал эми жеңең менен мен аксыдан болгон соң анда кыздарым супер аксылык. Ошондуктан бул жерге жайнагыла барыңар, жайнай турган чагыңар, өнүккүлө барыңар, өсө турган чагыңар. Мына Замикем деген бала бар. Бул турган жерден ыр айткан, турган жерден шыр айткан. Турган жердеги кандай жакшы бала деп кээ бир кыздарды муң айткан. Ушундай жакшы бул Замикем, Замикемдин багы кең. Айланайын Замике, мына саат 6га чейин карачы, алдар деп Нарымбегиним тапшырды. Ошондуктан сен бүгүн чарчабастан талыкпай айта турган кезегиң, ар бир баланын көңүлүн бул жерге тарта турган кезегиң. Мынаке карап олтурсак, карындаштар инилер, бириңерден бириңер айтып мындан олтурсак, боло берет турбайбы? Жакшылык каңарбак толо берет турбайбы? Андыктан дагы айтамын, жайнагыла барыңар, жайнай турган чагыңар, өнүккүлө барыңар, өсө турган чагыңар. Канекей жакшылык болсун элде деп, жакшылык болсун менде деп, канаңала кана болдуң эй чабыңар. Адел Шекербек, аксынын сыймыгы, Тунук суунун булагы, жеңи жоктун туягы, аксынын Шекербек аттуу чыганы. Кол чабуулар болсун. Кем өзүнүн батасын берип, өзүнүн комузун берсе, Кыялбектин бир төккөнүн көрсөк, кандай дейсиздер, дем бериңиздер. Бүгүнкү ушул жерге чогулуп атканыбыздын негизги максаты бул ынтымак деп түшүндүм. Экинчи жыл жаштар коому уюштуруп жаткан экен. Бул жерге меселерге каалар элем, ушул дайыма ден соолукта болуп, ушундай чогулуштарды көбүрөөк уюштурсак деп. Анткени ушундай көп адамдар чогулса, жакшылыктар дагы мындай көбүрөөк көтөрүлөт деген ойдомун да. Анан бул жакка чыгуум негизинен күтүүсүздөн болуп калды мен үчүн. Баягы кызыгып, төкмөлөрдү көп угуп, өмүр баянын көп окуп, мынакей Шекербек агабызды калтырбай эфирден болобу, китептерин окуп дегенде ушундай жүргөн балабыз. Анан ырдаганда эми Шекербек агам дарыя болсо биз тамчыбыз да. Ошентсе дагы элге айта турган бир аз жарчыбыз. Анан капыбыз. Komuzum gülüge gelbese da bugün ırdagаны turamın. Bugün muna birinçin aldın arga çıkkanımında turamın. Çınığın aytsam bul jerde azır jaşoşo menin kuragım. Özüm jakşı bilbesem da içimden emne bolsa da anı jamaktap biraz çıgarın. Hamansыңар bu baldarını, aksınımında jaştары. Ulantıp mında jatabız atadan kalgan salttары.
Kozgolup ketsin dep dileyim, geçe cengi joktun arbağı. Mınakey Şekerbek ağam geliptir, ırın ayta beriptir. Irdayal bağa mağana kezegi mağa beriptir. Anan keyin ırdağanı gelgenden uyalıp mında kıyalbek, gündön tiygen nuruna mınday bolu eriptir. Ана Шекербек экөөбүз сүйлөштүк дагы аксыдан чыккан балдарды төкмөлүккө даярдайлы деп өз сунуш кылды. Эгерде төкмөчүлүккө кызыккан кыздар же балдар болсо, бул жака кайрыласыңар. Бир күндөрдү белгилеп, даярдана турган месталар даярдап, ошол жерден үйрөнсөңөр болот. Рахмат Шекербекке. Быйыл республикалык деңгээлде уюштурулган төкмө акындардын Ош шаарында өткөн, Ноорус күнүнө карата өткөн төкмө акындардын маракесинде 1-чи орунду алды. Аксылык Шекербек акебиз. Бул жерге келип бергениңиздерге өтө кубанып турам. Биз ойлогонбуз, чындыгында келеби, келбейби, 2-3 özünün Aklımda bir karap gülçü canım, bir kucaktan süyçü canım, bir bölük kurban gülçü canım, süyçü canım Kızıl gül gördüm, yürek armaldı, sizimdir kalp, suyum armaldı. Gül gözer beni, dağdır ucundan, kaysarı uçan, aydın ucundan, damcı 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 sürdürür. Ağrına cephe gübüldü, kanca kanca sulu kızlardan. Ay kızım, ay kızım, ay kızım benim, yüreğim gönülde, yüreğimde bile bir gün. Ay kızım, ay kızım, ay kızım benim, yüreğim gönülde. Geleversin, Kudayım bereversin, kuyulup geleversin. Жақшылықты тіледім, жаратқан берсін тілегім.